abaririmbyi bararimbye ngo nubwo intambara zabaye nyinshi bakomeje kutubera Imana. Imana ihimbazwe cyane. Turashimira Imana ko hatazimye, sibyo yemwe? Reka rero dushimira Imana, izina ryawe rihabwa icyubahiro Mwami. Imbaraga zawe Kristo, turagushimiye abari hano Mwami, abato n'abakuru. Tugushimiye iby'imbaraga wakoze, tugushimiye imirimo yawe itangaje Mwami, tugushimiye gukiranuka. Uri Imana nziza, uri Imana nkuru, ubereye mwiza bagutegereza, ubereye mwiza bagushaka. Uri Imana ibeshaho byose igategeka byose. Ndagushimiye kubw'imirimo itangaje, ndagushimiye ko wanyuranyije inkuru, ukanyuranya amaboko, ukanyuranya ibihe. Izina ryawe rihabwa icyubahiro Mwami wanjye. Ntabwo twabona amagambo ahagije yo kuvuga iby'imbaraga bakoze, ariko imitima yacu iragushimye turi muri iri teraniro Mwami. Turaguhimbaje turi muri iri teraniro. Uhabwa icyubahiro kubw'imirimo urimo ukora turebesha amaso. Ntabwo twari tuzi ko ari uko byagenda, ariko uri Imana igenga ibihe, uri Imana idakomwa mu nkokora. Ugize icyo ushaka gukora ntawaguhagarara imbere. Turagushimiye Mwami, tugushimiye ibitambutse, tukuragije ibiri imbere. Reka ukuboko kwawe kwiza, ukuboko kwawe gukomeye gukomeze kugaragara. Ijisho ryawe rireba kure rikomeze kumurika hatabona. Ukora imirimo itangaje. Turakwizeye uri Imana, turakwizeye uri ishobora byose. Uhimbazwe, icyubahiro ni icyawe mu izina risumba ayandi mazina rya Yesu dusenze twizeye, amen, amen. Yesu abaho umugisha mwinshi. Haleluya. Atubwiye ko ari kesha yo gusengera igihugu. Imana ihimbazwe cyane, amen. Buriya kutagira igihugu ni ibintu bibi. Imana ihimbazwe cyane. Ikintu kibi cya mbere ni ukutagira umuryango, cya kabiri ni ukutagira igihugu. Ushobora kutaba mu gihugu cyawe wabihisemo kubw'impamvu zo gushaka ubuzima, ariko kubona uva mu gihugu utabihisemo ni bibi cyane. No kubaho ugasanga utagira umuryango, utagira ababyeyi, utagira abavandimwe. Imana dufashe cyane. Nibyo bintu bibi nabonye. Icya gatatu ni ugusanga uvuka mu muryango harimo abarozi. Nibyo bintu nabonye njyewe ku giti cyanjye bisharirira umuntu, bisharirira umuntu. Ubuzima ugasanga bumeze nk'uburi mu kabati utarabigizemo uruhare. Mwama himbazwe cyane. Abantu bagiye bavuga ngo hari intambara ngo 3 ngo ziba ku muntu, ngo hari intambara wizanira, ngo hari uzanirwa na Satani, ngo hari ariko hari intambara 3 utisangamo. Usanga utagira umuryango, ni intambara wisangamo utagizemo uruhare. Usanga utari mu gihugu ugasohoka nta kintu usohokanye, ni intambara utagiramo uruhare. Gusanga iwanyu baramye iby'Inyarwanda ari abarozi, reka mvuge ngo ukitokeza ukemera, ni intambara wisanga mutagizemo uruhare. Ariko muri byose hari ijambo Imana yavuze muri Zaburi ya 2 ngira ngo 7. Ravuga ngo ngiri tegeko rishya, nguri umwana wanjye ndakubyaye, ngo nsaba amahanga nzayaguha abo mwando. Imana yari bizi ko tuzaba imfubyi turi bato, yari bizi ko tuzaba impunzi, ihitamo ko aho tuzagera ihaduha ikabishyanga. Imana ihimbazwe cyane, haleluya. Yari bizi ko tuzasanga nta miryango cyangwa igashira tureba, akiravuga ngo uri umwana wanjye ndakubyaye. Niyo mpamvu Yesu yigisha abigisha gusenga, aravuga ngo mujye ngo data wa twese uri mu ijuru. Imana ihabwa icyubahiro cyane, haleluya.
ndibuka nenda gukora ubukwe nabwiye Imana ngo rero urabizi nta data ngira nta unsiganya, ibi byose birakureba. Imana dufashe cyane. Rero turashimira Imana ko ari data wa twese. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ndashaka kuvuga gatoya uruhare rw'itorero cyangwa uruhare rw'abakristo mu ntambara. Intambara ngiyewe mbona irwanwa mu buryo bubiri. Imana ifashe cyane. Hari intambara y'umubiri yo gufata imbunda no gutanga amafaranga. Ibyo ni bikoreshwa mu mubiri. Hari n'intambara y'umwuka. Imana ifashe cyane. Iyo Satani ajya guteza intambara mu gace aba yiteguye mu buryo bw'umwuka, akagira abantu be yinjiza mu mwuka wo guhagurukira abandi. Imana dufashe cyane. Buriya nta muntu wanga undi, nta n'umuntu utinyuka gukinja undi. Nubona umuntu afashe undi aramuriye, Imana dufashe cyane. Ni umwuka wa Satani winjira mu muntu witiza body ugakora icyo ushaka. Imana dufashe cyane. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo ni inyamaswa abantu, ni umwuka w'inyamaswa winjira mu muntu. Nawe ubwe buriya umwicaje nk'ahantu nko mu cyumba agatangira gusubiza inyuma ibintu yakoze, ntashobora kubisiporta. Niyo mpamvu bamwe bahahamuka nyuma y'ibyo, abandi bakiyahura. Kubera iki? Iyo agarutse mu muntu asanga adakwiye kuba mu bantu. Imana tugire neza cyane. Amen. Ni ukuvuga ngo umwuka ntushobora gukora hatari substance, hatari ikintu winjiramo ushobora gukora. Niyo mpamvu Imana nayo yitiza itorero kugira ngo irwane intambara y'umwuka. Imana dufashe cyane. Hallelujah. Rero iyo ibi bice byombi bihari, hari igice gitsinda nubwo kitagaragara kuri tele, igice cy'umwuka. Imana dufashe cyane. Amen. Kandi iki gice cy'umwuka kirakomeza n'iyi ntambara irangiye, gitangira komora inguma, gitangira gukora restoration, conciliation. Nirwo ruhare rw'itorero mu ntambara. Yesu ahimbazwe cyane. Hallelujah. 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 Mwama tugire neza cyane. Imana tugire neza cyane. Ntago nabibwiye, nitwa Muzirankoni Scovia, mba mu Rwanda, ndi umudamu, nkorera umurimo w'Imana mu itorero rya Foursquare Gospel Church Kimironko. Ndi no kubera inshuti zanjye naje kureba, nahuye namwe kubera umuhamagaro. Turabishimira Imana rero. Yesu ahimbazwe cyane. Hari abantu twazanye, hari abantu beza, uza abantu babona ukavuga ngo ugiye mu kazi reka tujyane. None abantu twaje bamerekeje harimo na pasiteri. Imana rega yaratwubashye, mwebwe mujye mworoha. Hari abantu Imana yubashye nkanjye Muzirankoni, pasiteri yamperekeje. Ni umugabo ufite umugore n'abana, yababwiye ati ngiye mu gitaramo, atari yababwiye kuko atarabizi ko gihari. Ndavuga ni ngiye muri kesha, ati tugende. None mukabyara mwe nimuhaguruke gatoya tumere nk'abaramutsa abantu. Hari n'undi mwene data twazanye. Aba bantu bose baje baherekeje Muzirankoni, kandi bose ndabaruta imyaka. Genda akazi. Uwiteka ahimbazwe cyane. Amen. Ntabwo naje kubwiriza, ndaza gusoma icyanditswe hama dusengera igihugu. Amen. Hallelujah. Dusengera igihugu, dusengera ingabo, dusengera abantu bahari, dusengera ubutaka. Marayika w'Umwami Imana akorope yeze igihugu. Sibyo yemwe? Amen. Hallelujah. Hari umunsi umwe twagiye na Kivare, ndeba ukuntu abantu basirimba bananutse. Ndavuga ngo Mana, ngiye gukoresha ijambo. Uzi uko igisirimba ari akamogi wahaye abanyamurenge
isi y'umwuka, ni droge mu isi y'umwuka, kubera ko simwe ba mbere bahunze, ariko izindi mpunzi ntizabayeho muri ubu buryo. Imana dufashe cyane, umuntu akibagirwa. Rero turashimira Imana, aba bantu bahimbye indirimbo bagazana no gucuranga bagize neza cyane. Imana dufashe cyane, amen, haleluya. Ariko uzikubona umuntu asirimba igitenge kizingurije, yakikenyeye kikizinguriza, ariko agasimba gake, yataha ugasanga aratekera abana umunyu bagahota mu maso. Imana dufashe cyane, amen. Okay. Abantu ni inshuti zanjye, rero nibo batumye ndi hano. Prince, ndagushimiye. Ujye mushimira Imana, murebe namwe ukuntu umeze, umuntu akakubona akakwizingitirira aho uzaza nkavuga ariko se uyu ni runaka, kuko iwacu iyo umuntu abyaye umwana mubi arambwira ngo vayo ufate umwana wawe, havuga uyu muntu arashaka buke. Ndashimira Imana yo kubw'ubuntu bwayo, nawe ndagushimiye Imana ikugire neza. Ubundi ukurikije uko areshya n'uko asa, ntiyakabaye ambonaga ntumere, sindi umuntu wo guhagarara nawe. Yagiye kundamutsa biramugora, yamanutse nk'ufata agakayi, ariko nshimiye Imana yatwigije hafi. Yesu ahimbazwe cyane. Ariko gikwiye kubera iki wasigaye? Umuntu ni inshuti yanjye yaransuye i Kigali. None mureke tumere nk'abashyiramo akantu kagari, simba k'iminsi itanu babaramutse, sibyo yemwe? Mureke tubaramutse, kandi Imana iri kumwe natwe. Twari kumwe turi Butare, cyagiye byari mu kwa kane, byari mu kwa gatanu. Mu kwa gatanu mukuru w'uyu dutaramye nijoro, yaratubwiye ngo hari ibintu bigiye kuba ruguru, ngo ariko nyuma ngo hazaba amahoro. Nta byumweru bibiri byaciyemo, twarabyanditse, agakayi turagafite. Rero turashimira Imana. Yesu ahimbazwe cyane, amen. Mureke rero dufatireho dusenge, ntitwongere kumva ikintu kigize gute cyitokeza. Ushize ndi junction naravuze ngo mureke dusenge, Imana ifata hababaza ku bantu bari inyuma y'intambara, Amen. ndavuga ngo mureke dusenge. Turasengana nirwo kwigisha, ndavuga mureke dusenge. Niba ibintu simbyemera, mureke twinginga Imana. Buriya Farawo yakurikiye Abisirayeli, ngo arabakurikira, ageze ku nyanja, ngo yinjira mu nyanja itukura n'amagare, ngo Imana ijya mu nziga z'amagare irazifungura, ngo amagare atangira gukururika. Ariko bataragera ku nyanja itukura, yabateje ibyago 9, bakomeza bigaragambye, iza gufata hababaza, hatuma Farawo abarekura. Yego. Sinzi niba munyumva. Yego. Ibindi byago 9 barihanganaga bakabifeka bakagira, ariko hari ahantu Imana yakoze hababaza, ho bita ku mfura za Egiputa. Yego. Farawo aravuga ati, Imana nyagasani, nimuzinga ibintu byanyu, nimuzinga ibintu byanyu. Ngo Abisirayeli bakajya baza, kavuga ati ndashaka izahabu 5 biro, bakamuhereza. Barabanyaga kubera iki? Imana yari yakoze hababaza, ububabare bari bafite bwatumaga badashobora no kubima ibyo babasabye. Mwige gusenga, bwira Imana ngo kora hababaza. Umuntu uri inyuma y'intambara y'umurenge, fata ku igare rikweduke. Amen. Umuntu uri inyuma y'intambara, mu bintu byose byabaye ruguru, hari ikintu cyanyigiye mu mutwe. Abadamu babyarira mu gasozi, umuntu akabyarira uruhinja mu gasozi, sinzi ukuntu rushari. Iki kintu cyangiyemo simbizi, njya mbona n'izindi
kikaririmba kigatwika isi yose. Hari ikintu Imana igomba gukora kirenze. Amen. Hallelujah. Amen. Mu gitabo cya Samweli ngira ngo n'uwa 2 ibice 7 iyo usomye ugeze ku murongo wa 12 ngo Abisirayeli babwira Samweli ngo dutakambire kuwiteka. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Ngo Samweli ngo afata ibuye ararishinga imisipa ngo aravuga ngo Ebeneza ngo Imana iratuzahuye ngo maze Uwiteka ngo ahinda guhinda gukomeye ngo hejuru y'Abafilisitiya ngo arabatatanya ngo ntabwo ku gihe cya Samweli hari umufilisitiya wongeye kurenga urugabano yinjira muri Isiraheli. Kubera ikintu Imana yarakoze yaragikoze barahahamuka. Hari ikintu Imana igomba gukora amahanga agahahamuka. Hari ikintu Imana igomba gukora abanzi b'umusaraba bagahahamuka bamena amaraso nk'uko biboneye. Nabonye umuntu amena amata mu mutara agira umuvumo w'amata gusa, none amaraso arameneka umuntu akakomeza akigaragambya. Ntabwo bishoboka. Mwama himbazwe cyane. Amen. Dawidi yasenze Imana arabibwira ngo uzageza he kurebera, uzaceceka kugeza ryari? Imana ikore ahababaza. Kweli. Umuntu uri inyuma y'iri yicwa ry'urubozo, umuntu uri inyuma y'iyi ntambara, aba umugore aba umugabo aba Satani n'ingabo ze, Imana ikora ahababaza. Kweli. Witeka imbaga. Amen. Hallelujah. Reka turirimbire Imana gatoya hanyuma turaza gusenga. Nakupenda.
atukuzwe. Yesu ahimbazwe. Amen. Mani habwe icyubahiro. Umuntu wese avuga ngo bimenyekane ko ari we Mana. 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 Ibi bintu tubamo birakora. Kweli. Ibi bintu twakiriye birakora. Ibi nibyo bihatse isi. Kweli. Hallelujah. No. Yo jambo ryonyine aposa avuze. Mureke nyabuna dusubire turisirimbireho gusa. Tubwire Imana ngo ikore. Ariko iri jambo. Hallelujah. Hallelujah. Noneho mutuze. Bwana Yesu asifiwe. Mutuze Imana ikora hababara dutuje. Ikora hababaza. Ikora umwanza hababaza. Nimumara Bwana Yesu asifiwe. Mwumve twumvikane. Buriya no mu gisirimba hazabamo discipline mu gisirimba. Cyazaba kwicucika muzamuhana ka distance gato. Kandi na makosa birajiririrwa gusirimba uhumirije. Bigasubira bikaba nabi mu gihe ufuze ipendo igihe cy'ipendo kitaragera. Timuzi ko kera iwacu tukivuza umukunga bakazabanza bakaririmba. Indirimbo yamaze kurongera neza. Imaze gufata yite hasi bakabona kuvuza ipendo. Ariko muri mu kuvuza ipendo tugitangira gutya byagenze gute? Tuzamura Imana icyubahiro. Tugiye kwinginga Imana. Mutuze Imana ikora ibitangaza. Na Yoshua yabwiye abantu aravuga ngo muceceke muzenguruke mucecetse. Usirimba ucecetse maze mwumve uko Imana ivuga. Tuzamura Imana icyubahiro. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Twongere kandi tuzamura Imana icyubahiro. Yesu ashimwe cyane. Aturebe. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Mwanditsi w'Abaheburayo yaravuze ngo Yesu ko yarari ngo nubu niko akiri ngo kandi niko azagira gute azahora. Nukuvuga ngo Imana uko yariri nubu niko izahora. Mwama himbazwe cyane. Amen. Umunsi umwe abami batanu bahagurukiye Yosuwa ngo azamuka nijoro. Yego. Ngo azamuka nijoro abagibiyoni bambwiye bati dutabare. Imana tugire neza cyane. Amen. Ngo bica abanzi babo. Ngo noneho Uwiteka amanura amabuye y'urubura. Yego. Ngo atangira gutikiza abanzi ba Yosuwa. Ngo abishwe n'amabuye. Torero ry'Imana izi drone mubona ni Yosuwa bazimanuye mbere. Yego. Izi drone mubona kugiye cya Yosuwa zamanutse ari amabuye y'urubura. Imana ifite intwaro mutazi. Turabwira Imana ngo kora hababaza. Yego. Yesu ashimwe cyane. Amen. Iyo usomye mu gitabo cy'abami ba 2:6 usangamo umugabo bita Elisa ngo umwami w'Abasiriya ngo yajyaga apanga urugamba. Yamara kurutegura ngo Imana ikaruhishurira Elisa. Ngo Elisa akabwira umwami wa Isirayeli atabanzi bawe barahana. Ndimo kubabwira akamaro k'itorero mu ntambara. Yego. Akavuga ati ntuca hana abanzi bawe bagize gute igico ntuhanyure. Ngo umunsi umwami w'Abisirayeli badati se ninde w'Abasiriya ninde utuvamo ninde mane kuri hagati yacu. Ariko hari umugabo mwari warumvise amateka y'Abisirayeli aravuga ati mwami nyagasani ntugire umuntu ushiraho urubanza ntawe ahubwo mu Bisirayeli harimo umugabo witwa Elisa. Uwo nguwo ni uje uvuga amakuru yose ayakuye he mwijuru ayakuye he mwijuru. Mwama himbazwe cyane. Amen. Elisa niwe ngabo ya mbere yafasha abantu miri akoresheje gusenga. Aravuga ngo Uwiteka we ngo bahuma amaso ngo baragira bafata mbiri ngo barababwira ngo saha mwajyaga. Paulo yavuze ngo icyo abwira Abakorinto yarababwira
twebwe tugenda turi abantu yego ngo ariko tugira intwaro ngo izi ntwaro zigira imbaraga imbere y'Imana. Yavuze ikintu gikomeye ngo zifatamira ibitekerezwa mu mitima ashingiye uko Elisa yagenje babana akafatamira. Hari ibintu tugomba gufatamira mu izina rya Yesu. Itorero rifite uruhare rukomeye. Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Haleluya. Amen. Inama ritangirira kuzimu igasoreza ku musozi w'Imana. Ashaka kumanura Imana twumvise. Yatoboye amasoko muri gereza. Imana twumvise. N'ubu ngubu bayibone bagaragara bavuga bati Imana ni Imana itwirukanye umurenge. Babwiza ukuri imbaraga zirahari. Bahora bazikora. Ariko hari ikintu bita imbaraga z'Imana zazuye Kristo mu bapfuye. Ntizigira uzideplicatinga, ntizigira uzigana kandi ntizisubira mu buryo bwo kurwana. Ikikubitishije uyu munsi ejo bifite ikindi. Yego. Rero amadrone muyareke duhamagara ijuru rikora gashya. Munsi umwe ryaramanutse ngo ingabo za Senekarebu zisubiranamo. Umwana wa Senekarebu bari bumwice. Bashobora kwisubiranamo bakavuga bati bundi ibi byatangiye ryari byo kwica abanyamurimo. Bakisubiranamo. Abakristo bafite ingabo, bafite intwaro zitagaragara, bafite intwaro zitagira bullet proof. Yego. Tugiye gusenga nasoje kwigisha. Nje batubwiye ngo dusenge mbabwiye uburyo bwo gusenga. Mbabwira uruhare rw'itorero mu ntambara. Muve mu magambo mujye ku mavi. Yego. Nehemiya yamenye tuve kuri WhatsApp, tuve kuri social media. Ujya kureba ikintu nabwiye Imana cyabaye. Nusanga kitabaye usubire yuti ntago byakunze. Abanyagiputa baracyaje nakoze inzoka barazikora nahamagaye inda barazihamagara. Uwiteka guhicira cyo gukora kugeza igihe azakandira hababaza azakora icyo batari busubiremo. Yego. Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Twambaye inkweto barazambara dufata imbunda barazifata turihisha barihisha ariko turashaka icyo batari bukore. Yego. Turashaka icyo batari bukore. Turashaka icyo bagize gute batari bukore. Urutoki rw'Uwiteka zarukora hababaza. Akore ahababaza. Inziga zigire gute zikururuke zigoroke. Amadiski ihuriro ry'amagufwa buryo byo bivuze. Yego. Amadiski kandi iyo amagufwa kwedutse agahinduka amavuta ni ukubita n'ibipfukamiro urarambara. Uba paradiso. Mureke tubwire Imana mupfukame abarambarare abari nushaka musohoke ku miryango ariko mureke tubwire Imana ngo Imana hari ikintu wakora bikamenyekana kuri Imana. Ese Imana mwahunganye mugasirimba bigafata abazungu mwaretse tukayibwira n'ikindi kintu kigafata abantu. Yego. Kigisirimba abazungu biganye hari ikindi Imana yakora abantu bakavuga bati mureke dukurikire Imana. Mureke tugire gute dukurikire Imana. Duhindure intwaro tuve ku gisirimba. Duhindure intwaro tubwire Imana ngo menyekane ko ari wowe. Ko ari wowe Mana. Imenyekane ko ari wowe Mana. Se ntimuzi yuko umunsi umwe ababembe imirindi yabo yasohoye ingabo ntuza. Ushobora kugira gutyo usirimbuka avuga ngo ndasiribanga. Mwebwe mubazi n'amazina. Mubasibanga. Ariko mudashingiye ku karere. Musiribanga ubugome bwa Satani. Gwese. Musohore Satani. Kwizina rya Yesu. Musohore Satani. Kwizina rya Yesu. Musohore Satani. Kwizina rya Yesu. Musohore Satani. Niba ari mu ngabano zacu agomba gusohoka. Yego. Kandi dufite n'uburenganzira bwo kwirukana habo kuko aho tuzakandagira hose araha. Dufite n'uburenganzira bwo kwirukana iki? Aha kuko twebwe tuzi data wa twese. Yego. Waremye Afurika karemazi. Dufite uburenganzira bwo kubaho dushaka. Abo tudashaka batubaha Imana yacu bakagira gute bakatubisa. Kuko Uwiteka yaravuze ngo rizirukana abahiti n'abahivu kandi azabirukana iwabo. Yego. Maguhe nk'agakondo. Ubundi ibyo Yego. Yendwara kirunguzi. Mureke dupfukame. Mureke twicare hasi. Abashoboye tunakuremo inkweto. Tubwire Imana ngo kora hababaza. Tubwire ngo ibihagije birahagije. Ibihagije. Hagira umuntu ubwira Imana ngo reba rungurukure.
wowe wabyihanganira, ibi wabyihanganira, kandi ni ukuri kw'Imana ntabwo iri bubyihanganira. Mureke twifatanye n'ijuru kurokora abantu, twifatanye n'ijuru kurangiza intambara. Imana irashaka ko intambara irangira, ariko hari abantu ishaka guhagarara ku bitugu, si no kurangira igasiba. Hari ukuntu ikintu gisibanga, ikintu gishobora kurangira ko kizigasiga ibitonyanga bitonya. Turashaka gukoropa kwe. Yabwiye Ahabu ngo nzaheha ubyaro rwawe. Turashaka kubwira Imana rero uyu munsi sinzi ikiri buvuge, ariko ikora icyo tuyisabye akabyara. Amen. Melado varia Polo mari de gandakasi ingiri wanda laborikais sela tatika seta prolo mari de nganda la kota mana byirindiro Imana itabara nyagira, Imana ikora, Imana y'imbaraga n'imbabazi, Imana y'umuremyi, Imana ishobora byose, Imana twumvise basokuruza bakabwira, Imana yahoze idutabara kuva kera, Imana yo mu misozi miremire, Imana yo mu mihunda, Imana yo mu misozi byose ku ndondo, Imana yacu, Imana imisipa, Imana yerekanye ku gitabo cya Dagoni, wiyerekanye kenshi imisozi Imana nendo bundi wari igihugu cya Kongo Mana turagutakiye turagutabaje, turagutabaje Mana yumvise gutaka kwa Isirayeli, idashirereza kuniha kwa Isirayeli, abana sibiza kusamene kiburenge, amagare sirereza kumarira ari muri Kongo, amafarashi ari kurwaniye intambara, nakuruka ababaye, hagurukira abami batanu, Mana kora hababaza urutoki rwawe rukomeye, izina rya Yesu, mwuka mubi wateje intambara muri Kongo, twishi inyuma y'uyu mwuka, uyu mwuka uteza intambara abakongoma, uyu mwuka utera imyuka mibi ikinjira mu bantu, abantu bakarya abandi bantu, abantu bagahekura abandi bantu, abantu bakica bakamena amaraso y'abantu, abantu bakangiza bagakora, turagutabaje abantu bakirira amaraso yawe yaramenetse, nta yandi maraso dukeneye yo gucungura igihugu, nta yandi maraso dukeneye yo gucungura, amaraso yawe yaramenetse. Uwiteka we, Mana mu izina rya Yesu, tabara Kongo, dukirize Kongo yose, bohora Kongo, tanga amahoro muri Kongo, Mana uri kuboko gukiza kudukiriza igihugu, Mana uri imbaraga zawe Mana zidukiriza igihugu, uhagarare muri Kongo Mana, tamurura igicucurisho, tamurura umwuka w'intambara, umare w'umwuka w'intambara, tumaze igihe kirekire mu ntambara, tumaze igihe kirekire duhura, tumaze igihe kirekire twicwa, tumaze igihe kirekire turenganywa, tumaze igihe kirekire Mana twangwa n'amoko yose, harageze kudutabara, harageze kutugaragaza agateka kawe, harageze kuturengera, harageze kuvuga Kongo, abakongomani tumaze igihe kirekire turira, tumaze igihe kirekire mu ntambara, tumaze igihe kirekire twicwa, amaraso y'akarengane ararira ku misozi, amaraso y'abana batoya ararira ku misozi, Mana dutabare, wagira umutabazi wacu, nta wundi murengezi dufite, nta yindi Mana twizeye, Mana babarira abakongomani, ibigigo Mana bimena amaraso muri Kongo, mu izina rya Yesu Kristo, itorero turakuririye, abashumba bawe turagupfukamiye, Mana mubabarire, ubabarire gukiranirwa ku bakongomani, ubabarire gukiranirwa ku bategetsi, ubabarire gukiranirwa ku bapapa n'abamama, abayobozi bose turagutakiye nk'itorero, turabaroze nk'itorero, turatabaje nk'itorero, turatatse turi imbere yawe, duciye bugufi tunalilia Kongo, utupe amani Bwana, amani tuyangoja kwako, wewe ndiye tegemeo letu, wewe ndiye msaada wetu wa karibu, watu wengine waweze wakatusaidia, mataifa makubwa yaweze kutusaidia, hayawezi kufanya chochote, amani yetu yatoka kwako, tunaomba msaada wa amani, Baba utupe amani, Baba utupe amani, Baba utupe amani, Baba utupe amani, Baba ni wewe tuongojea, Baba tuongojea kwako amani, ewe Mungu wetu, gusa babaya, gusa babaya,
Buza babaya. Buza babaya. Buza babaya. Eyuri mwuka w'intambara. Tuwanye mu izina rya Yesu. Tuwashe mu izina rya Yesu. Tuwayure mu izina rya Yesu. Muri uriya misozi kirere gikengerwe nawe. Amahoro atawe muri Kongo. Amahoro atawe mu misozi miremire. Imana yakwizerwa. Imana yumva iby'isabwa. Imana isumba rwose. Yo twakiriye ubutabazi. Twakiriye ubutabazi buturutse ahera. Twakiriye ubutabazi buturutse ahera. Twakiriye ubutabazi buturutse ahera. Twakiriye imbabazi turutse ahera. Ubutabazi wacu. Imisozi itararema. Isi itararema. Urakena kose. Wazura ubutabazi wacu na. Ayi Yesu mwami we. Bwana wa majeshi. Sifa na utukufu na vyako. Reka duhaguruke duhagarare imbere y'Imana. Tuzamura amaboko imbere y'Imana. Reka duhagarare imbere y'Imana. Reka duhagarare tuzamura ibiganza imbere y'Imana. Tuvuga ngo twakire ubutabazi bwa Kongo. Tuvuga ngo twakire ubutabazi. Twakire ubutabazi. Twakiriye intsinzi. Twakiriye amahoro. Twakiriye ingabo zije kurenganura. Twakiriye ingabo zije kurenganura. Twakiriye ingabo zishinzwe amahoro ziturutse mu ijuru. Twakiriye ingabo ziturutse ku Uwiteka. Urakoze mwami. Urakoze mwami. Urakoze. Ushizeho urugabano rutarengwa. Urakoze. Cyubahiro ni cyawe tugukomeye amashyi menshi. Mana we. Amen, amen. Mugarikize. Reka dushauti haleluya yeme. Icyambisi Jewe ubu nyine nta mwuka wa komante. ikakumenya Mfite umwuka w'ikizera. mwuka mfite ubu nyine ni ikivuguto. Tuzamura ibiganza dore data Wicare. Haleluya! Haleluya! Hallelujah. Haleluya! Haleluya! Hallelujah. Amen. Dusubira kandi rindi rimwe. Hallelujah. Haleluya! Hallelujah. Haleluya! Hallelujah. Haleluya! Hallelujah. Haleluya! Hallelujah. Haleluya! Hallelujah. Amen. 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 Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe sana. Imana ibaha umugisha. Nukuri turawakiri. Abarushe mwicare gatoya. Icyambisi Dukurire Imana mbwatsi niko umuyobozi yarambwiye. ikizera. Ntabwo twokora ibyo abayobozi batatubwiye. Umuyobozi yaratubwiye ngo dukurire Imana ubwatsi. Dushime Imana ko ikoze ahababaza. Bwana Yesu asifiwe. Dushime Imana ko ikoze ahantu hababaza. Igere kwa Farawo. Mwumve. Igere kwa Farawo. Ikora hababaza kwa Farawo. Farawo wacu nini? Ni Satani. Gisegeti w'abandi. Gisegeti mwene Etienne. Na amahoro gisegeti. Satani niwe mwanzi wacu. Bwana asifiwe. Tuzamura Imana icuba. Reka ngufashe. Amen. Iyi minota ndaba konditere w'igisirimba. Sawa, turemeye. Kubera kuko mufite umwuka wa komantere n'undi uri hejuru. Tujana ibintu duhudumiye. Sibyo? Amen. Amen. Noneho tube ngabipangaga tugiye guhudumiye. Huduma timuza mucanamo ukuwoca ku muntu ahandi twegereye ibitabo. Ukubita ukuguru iyi sima nibomoka. Abakristo bari muno bazasiga bayubatse. Amen. Mureke gusa n'abantu bahaye baribwa n'isazi. Twitse neza inanga. Ngaha mutiburamo twese twama tuja muri uwo murongo. Naho Ndaza kubahagarika rero. Tugende.
Amen.